Shubor nagaslem jong nongsan Hima. Hadian kajing angnut bat kajing trang jong kinong Shnong bat ka Shnong nong rian West Khasi Hills ban pen pau perthei ki jaka Jngohkai ki badon hapo jong kathan haga khadwai tarik ubnai no pra arhajar arphaway kanong riat Farmers and Environmental Conservation Tourism Society kalayo ban ple pat ba no ya ka jaka Jngohkai ya ka blatip kum ka eco tourism haga ba ulampang kayong dorbar thawan ka sarkar jilla uba Metbah lengdo ula shim ya kabenta kum ukong san ban ple ya katai ka jaka Jngohkai hagani kasngi na lor uba Metbah lengdo ladon lang ru uba kem famar banyang MLA kathan kum usumbot kong san ki officer ne kitna sarkar ba pher ki pat ba bat ki wei hagani kasngi na kalyang jong kasnong nong rian kalayo ru ban IT ya kador khas ya ulampang kayeng dor bar thawan ka sarkar jilla hakabiadai bat ki surong ki jaka sumar hagaban na kalyang ka jongu ulakular ban shimkhia ban ra sha ka sarkar katba hakabiadai bat ka kam Jngohkai na kalyang ka jongu ulakular ba unsa shimkhia ban yarap hakanu ka benta ya ka ba ka society kasngau dai ban kentiu ya kan ka jaka Jngohkai Shnong ni pertadong yala kari pententeli cinglong rasong gin ya peni kumshi parari banyak kenjolam kumbalong sikiwe kita kan hakawede jong keting tengkiu ya ka tourism arajar katra adu arja ka kendai September long mga patip bagay long dia don kita tourism kita ka pet tourist Nongwan lalangan jin relatif da sing anjin labo kawai na kiskin kiba heba kiba ngarang dai ku tourism minister to upon kiba ngilayo na ka government of India bad nilala ya kaban yo ay skim ki bobon ha ko state ni barokwe ki blakot silo ki asfalt road tam bad ngalong way ni ki basmutunat ba ha ka bede bad ka tourism umusyo tu ibi ngalong way ni basmat ha bansang patay nama kini ki jaka tourism kilong kita ki jaka ki baublay ulabu kerpang ublay internet kerpang yang ada kamariang kamubu don kamau don keding don kilum don kiwa don kiksay bad don bunjay ki jing internet hakane kamariang nakatakanau ngalasim ba ka tourism kalau kau ini kimat kibangide banten kiwa ko kastil ke jomi lagu nu ko mtasnya ngade mendevelop itu project baro kibade jo ka tourism ayo ban bu motorishan mairang ayo ban bu stai siapo amlarem ayo ban bu stai siapo mokayau ayo ban bu siapo siju segaru hills ayo ban bu stai siapo tura bat kong tata nasutuo ba kene ka society ke jombi kadon ka jingmot bat ka jing perkhat ke jombi ka bapi angnot ban penlong ya kene na ke wei ni ki jaka ban wan kai ki tores ka Shong happy kung ki Trai jong ka Shnong ka Shong happy kung ki Trai ba kino yalam jong ka Shnong
kumno pipinju Pynjan ya ki Metbah ki Nongwan saya dengan Nongwan don ki jaka ki pakai ki badon laipo kumba laipo wajar mut ki tores ki wan cisni lala wewe tores puluh tang siswa tekaru mundur kanu kelur ke besar kawan harga Shnong awak ni hanya jumlah anjo ada kata jumlah manyo watang 10 jaru jumlah manyo watang 2 jaru nrei kidon kiwe kilat jentipat kibana kalian jong ka tourism kanun kabenta kabano senyang sa kaimlang salang hakabay nila kakamay gaji wal perkat tang na kabenta ya kaban tinwan kitoris penjabo klip haino hakabakot Trai Shnong kide kang kinopugod kihaban siyo ya kador bandrung ban pekai kidon kaman siyo kador nakabanta kabam nakabanta kijaka lek sabar batung tater tiba nakaliang jo kasoka kale ikini haki upun kijaka nakabanta bantun suk ya gitu kibawang nasutunat alye ya gane ka society jopi ndai ba pikwa ban betik tana kabanta ka tourism ndai laklum lang haju hakabay ba ka environment kumno man penne ya kani kamaliang kejongi kumno man penne ya kani kamaliang kejongi ngai iyang ni ba nakaliang jopi kita to ya ka kum ka Nongwan Farmers and Environmental Conservation Tourist Society kamu kamne ka kejo tourism ndai kane kalong kajing ya don metalang hakabini baka tourism da kabangi penne ya kane ke environment ya kane kamaliang kejungi hakabini bat ki cloud betak kilung kiwa nakalian joki bila ai to meron domne hakabini bat kisurok jong kane ka PMGSY artli kisurok bat kunju na benta ki artli ka shop center bat kunju na benta ka building school jo ka government LP school hangnya ko nong dia nakalian jong kan sapa ya gaji to jadi minister kalau minister tu bagi department ki badai ban pet ban banjuo ya kini laka health department lanian ko community department bat aga division department naga banta bikin pet ko bagila ban ai ya kira naga banta jo ki Shnong bat kunjuru naga banta ka neka jintumu jo pi ka babila bu bat ya khot yang mentasi bat gila barok naga banta ka neka jingpen kintiu ya ka tourism haga dia ka jaka haga member nom dalam sini eru kubali nam ta tourism oi na sutu baka surok kalau kowe ke benta kabadan kam naga banta ka neka jintumu jo pi hangi kabe de dor bat kabenta jama tourism te nagarian jonga ngan sa bersang bat din sayo i kejingra ko bat sayo sa ngan sa apply nagarian ka sorkar ang scam bakin sa ai bat ni si kidu German bat su soda da Shnong nagabenta ka kejingra tapi kung ka society nagabenta ki no judon kam ki bi ki ba bi community ban kentiu ya gani ka jaka kejopi hangne ponong dia normal ngidonu i lokal mene i kampit kamba ni ya gani ka Shnong ya gani ka jaka kuda ka kabaskan ka dong katain na markaha poka konsumsi ramrai banhoy ngalakwa aru ban net eji sa lu ka site kabasiti Trai
Tangba ngam tip la poi seti de lawan pai su strong om tip de wala kataru namar ka kim du kapor ngala su kapal di chairman lo soda sobaban ai kren no kabentayangan namal nganu melawan abhadu abandawai nama kita cuy bagi program kita ngalabu setesi Shong.